Včera si bol King of Pop a dnes si zas rapper. Kamil. Wat was dat? Kamil. Ne. Dobrý deň. Jak sa máte? Kúkaval. Ty si kukuj. Dobrý deň. Jak sa máte? Ty petolízač v mediálnom prostredí. Čo si jak, kokos? Ty si to kúkaval. Ty si vytrpaný. Behandeling? Ja, wat was dat precies? Wat was dat precies? Ik heb het zelf. Kamil. Ik ben vrij eenvoudig in je ook gekwetst geraakt aan de stemman. Kamil. Už 10 rokov vyprávaš, koľko máš a jaké šperky, aký... To všetko je síce pekné. Cez tú kameru. Včera si bol King of Pop a dnes si zas rapper. Kamil. Wat was dat precies? Ladies and gentlemen, this is the best rapper in Europe. Ne. Dobrý deň. Jak sa máte? Ty si to kúkaval. Kamil. Ty si kukuj. Dobrý deň. Jak sa máte? Ty petolízač v mediálnom prostredí. Čo si jak? kokos? Ty si to kúkaval. Ty si vytrpaný. Behandeling? Ja, wat was dat precies? Wat was dat precies? Ik heb het zelf. Kamil. Ik ben eigenlijk bijna vrij eenvoudig in je ook gekwetst geraakt aan de stemman. Kamil. Už 10 rokov vyprávaš, koľko máš a jaké šperky, aký... To všetko je síce pekné. Ne.